Vara Perxudres Podcast'te. Du sê salan berî heyat me baş û bavê ji salên 2010 ez seba bixwînim ji Sûrûcê çûm Riha, çûm merkezeka Cemaeta Fethullah Gülen. Wan çaxan Cemaeta Fethullah Gülen hîn di çavê dewleta Tirkiyeyê de nebûbû komeka terorê û nedahat bîr û aqil û fikra ti kesî ku ew ê ro were û ew terorîst werin hesibandin. Meseleya terorê pir paşê ye. Wan çaxan mal û mektebên Fethullah Gülen dar û war bûn û lîseliyên di dersan da jê hatî belaş. Bê ku quruşek pere jî ji wan bistînin, distandin cem xwe û elbet ew bi îdeolojiyên xwe xwedî dikirin. Ez jî ji wan kesên di dersan da jê hatî bûm û belaş diçûm dersxaneyên wan û li cem wan dimam. Ser îdeolojiyê jî min zanibû Sûrûcê sewt û sekleka siyasî ya Kurdbûnê da ye min û min digot nemumkin e bayê fikrên Tirkbûnê li min keve li merkezên Fethullah Gülen. Tenê min dikira heta îmtihanên üniversiteyê îdare bikira. Lê îdare nedibû. Dersxaneya ez diçûmê cihê ez lê dimam bi milletên Riha, bi Ereb, Kurmanc, Tirk, Tirkmen û zazayan dagirtî bûn û bixwazî nexwazî minaqeşeyên ser kok û tokên etnîk çêdibûn. Ser minaqeşeyên malikweran mala me ez şiyar kiribûm ku ez darim xandiniyê ne silah û siyasetê. Mala me ji min xwastibû ku ez tenê li dersên xwe binêrim û bixwînim. Min li dersên xwe dinêrî, min dixwand. Lê ez diketim minaqeşeyan û min li radyoyekê guhdarî dikir. Radyo Medya. Êvarekê berî dersan ez dîsa li Radyo Medyayê guhdarî dikime, radyoya bi Kurdî tenê li guhên min dikeve û wekû ez bi dizî dikim vî îşî, programa radyoyê pirsek pirsî ji guhdaran. Patates bi Kurdî çi ye? Wan salan jî me dîsa nola niha kelimeyên pir nêzîkî Tirkî nebûbûn dîrekt orjinal Kurdî dihesibandin. Çi bû patates bi Kurdî? Qartol bû. Cewaba min bi telefoneka qaçax ji Radyo Medyaya re şandibû di hediyeyên sürpriz kiribûn nesîbê min. Min sebir nekir ku ro hilê. Min sebir nekir ku dersxane me berde bo 2-3 saetan û min sebir nekir ku ez pirs bikim herim cihê Radyo Medyayê bibînim li hêla Bahçelevlera Riha. Sebir li Radyo Medyayê mem zineka giran û qalind û tabloyeka Bedû Zaman Saîd Nursi li ser dan min. Şîreteka wî jî li ser bû. Mem zinê ne tabloyê bala min kişand û şîreta Bedû Zaman jî gotibû xandin, destevgirtin. Min tablo û kitab bi tirseka mezin birin cihê ez lê dimam û min di dolaba xwe da veşartin. Xwîna xortaniyê ye heyecana qeysebra min nehat, min kitab û tablo derxistin hinek ji wan zaza, hinek ji wan kurmanc raberî 4-5 hevalan kirin ku ew jî jê îstîfade bikin. û bû roya din ez hatim qewitandin. Şor û şîretên bi Kurdî, kitabên bi Kurdî serê sedsala 21 hîn jî bela û bêtar çêdikirin. Hîn jî tirs û talûke bûn. Herhal min wê çaxê fehm kir ku destevgirtina me nemumkin e. Ji wan 4-5 hevalan yekî ez şikayet kiribûm. Ez bê cî û war mabûm û min newêribû mesele ji mala me ji kesî re bigota. Mala me ez ji Sûrûcê şandibûm merkeza Riha ku ez dersên bi Tirkî bixwînim. Ne memûzinê û ne şor û şîretên Bedû Zaman Saîd Nursi bi Kurdî bixwînim. Meelmeka min a ji salên mekteba orte li Riha bicî bûbû. Roya dersên xwe diçû Sûrûcê û êvarê dîsa vedigeriya Riha. Ji ber meraka min a ser edebiyatê qîmet dida min wê meelmê. Kitab didan min carcaran û telefona xwe jî dabû min.
من جه حز دکر دیالوگا ما دوام دکر. من رابو جرا مساج شانس و به تعریفین لسر مساج و تلفونه از چوم مالا و دما من جمعلما خرا حال مسئله گوت به ترکیه خایا جار جران اکسانا تراکه لیدکت گوتنین گران کرن سر جماعتا فتولاه گولن و گوت دسه هفتهان لجمن بمینه جی کسی را تشتکی مبیجه برا کس نزانه بتلوری پاشه دی سایر جمعان و تقبول بکن لی لبرخا مزن مکه کتاب انت نسیاسینه معلما من جی چپی ترکان بو مبتلایا ادبیات بو و ذاتن گاوا من جاوک لکتاب نوی خسته بو من کتابین محمد uzun جی دیبون اوین به ترکی اوین ترجمه نه وقتا خواندنا کتابین ادبیاتی بو فیزیک ماتماتیک من تنه لکتابین تستان دنیری و جماعتا فتولاه گولن دور ج مالا میا مسئله من نزانه دور ل مالا معلم خا نولا فیلاریان بوم و از ل تفدیرکا خا دگریم ج امتحان انوورسیته را ج مها حزیران را هندک ما بو شوا پنجان بو دبه شوا ششام بیجی از هنکی آشت و ادابته بوبوم لمالیکو معلم من پشتی متف شیفخار و فراق ششتن جمن خواست از مموزینه جوی را بخونم مموزین او رادیو مدیای دابو من دکرا هم بخانده هم جی ترجمه بکرا جبرکو او ترک بو و جبرکو کردی نزانه بو ج دست پیکا ششتنا فراقان ج پیوا ویشوی با یکی مولتی می جهلا معلما من دهات سرمن لی من خویناخا به دینداری آخایا هین حبکی هبول سرمن سار دکر به سردا مموزین پر زور بو من زمان احمد خانه هین تو نزانه بو و چاقه و ترجمه جی نتشتکی و سابو تاوله ندبو من خوین سار دکر لی دیسا دکلیا به نفس ظالم و اصرار معلما من دوام دکر هما گوت هما تو چقاس زانی و تو چقاس دگاری او قاس مصر ج بیرامن چونه احمد خانه گوتو بو روی سیته و زینه کتن آتش اوین فلان تشتکی به وی رنگی بو آتش رند دی بیرامن چونکو به پیوه را بای مولتی می هات لپرده دمابینا منو معلما من دا کت او راکر ج مابینا ما و چو جرا بمراند دستهفگرتن خواندن